تؤثر الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والشكر لله. Padaloni may panasay nania palahirangi tanra asupuru katalor sisi arajanna kum Allah Ta'ala. Nasabari pamasi marajana andrangi apangindringan na lo padari kemanang gangkana ritangana jama-jamata kasibukata urusa-urusata istirahata angkaki simata ruasiwi bolana kung Allah Ta'ala nasabak dua telui pakaswiang mamuari kung Allah Ta'ala natari malampui sininna pakaswiang engke padari pakule saba nasabari nari lolongangi urat karajana pamasiwi asalamakangge rilino asalewangange mati ri asori munrinna. Amin ya rabbal alamin. Makoto barofeman sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada launi me simatap pamegewi salawata mamuari barakakna salawata nafa barakai pung Allah Ta'ala atau tunggal linota nafa barakai pung Allah Ta'ala keluarga ta wija-wijata nafa barakai pung Allah Ta'ala jama-jamata nania urusata termasuk ni memang mudah-mudahan barakatna salawata nafa salamak manang ipung Allah Ta'ala boleh risege igana abala musibah bencana alam bencana virus corona. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah bacata engkamu fi ritujunna babu fadlil hubbi babu alamati hubbillahi ta'ala lil abdi. Bapan nasaingi tanda-tandana sidia taripuji pule ripung Allah Ta'ala.
kira-kira nareko kung Allah Ta'ala mapuji lori atanah ang kamu bagacau iyaro papujiro. Maka dean reguruta dari seluruh cinta yang ada di alam jagat raya ini, dek nagaga caui papujinna pung Allah Ta'ala lori atanah. Narik ko papujinna tomatoi lori anakna ada batasnya. Papujinna punggawe lori bawahanna engka bakangkan. Bahkan narik ko papuji rupa tahu. Maladai marajing isapar ya sangi papujin na rupa tahu lori ini. Kega ni bansana ya, misalnya penggawe misalnya engka 20 nasurung nasi di tas salah yero tas salene ngerna yero nak 10 asera nalu mana nih yero papuji rupa tahu mega muai patujungan ni naik kesek di mitas salah yero tas salene ngerna. Sehingga cupur ya senge papujinna pung Allah Ta'ala lori atana. Nagana tanda-tandana iyero narik kusik di ata ipuji ni ripung Allah Ta'ala. Kurani rampingan pada pengajian sebelumnya maka iyero tanda-tandana sik dia ata ipuji ripung Allah Ta'ala. Yang pertama, engke matunga-tunga papole riasange kewajiban. Dena bahkan batena papole riasange kewajiban, dena nangga sebagai kewajiban, bahkan nangga ni sebagai kebutuhan. Nah sabab beda tu riasange kewajiban si bawa kebutuhan. Narik pemakadaki kewajiban yang enggak ipa boleh setia gaga nasabak dasar kewajiban. Yang penting ipa boleh ni suku togi de na suku kurani ipa boleh. Ya istilahnya secara formalitas kurani laksanakan. Tapi si salah narik pemakadaki ipapole yero agage sebagai kebutuhan lori. Idik mentoha maperluang yero agage. Kurak itu rampingan yero riasangnya andre kewajiban atau kebutuhan. Ya narik pemakadaki kewajiban wajib mandre, yang penting pura nik mandre. Selesai ini yekong kanan resi bawa Bali misalnya ya pura nik mandre sana. Tapi narik pemakadaki makan adalah kebutuhan. Ya, berarti tak mandre ipa suku-suku 4 sehat 5 sempurna tambah halal. Ya, biasa tuh ini yak guru yoko sekolah 4 sehat 5 sempurna nah lebih halal nah. Angkani nandrena, angkani kajunna, angkani nasubalena, angkani pecok-pecok tarasinna. Ya, angkatoni buah-buahanna, angkatoni susunna.
Tapi digagi terakhirnya halal. Ya, wedi jaji malundra yang reta nih kia di igaga riasange baraka. Nareko makadaki kebutuhan ipa suku-sukui. Pada ini nareko tomas sempajang. Pakaian yang kita gunakan untuk mendirikan sholat adalah pakaian yang terbaik. Undrong asuju kata memang semuanya bersih, semuanya suci dari najis. Ipa suku-suku berarti tak populer ya sange kebutuhan. Kemudian yang kedua, nareko mapuji ni pung Allah Ta'ala lori atana malomo ki populer ya sange amalan-amalan sunnah. Ya, kegani bansana sampaja rawatib ya, pura kitu ramping makade sininna kewajiban engke na perlu ngepung Allah Ta'ala lori atana engka mana sunnah-sunnana ya imanan na ipa suku-suku bati tak papulih salat sunnat rawatib qabliyah ba'diyah aga lepiran nero makade Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi gitu malitutuwi jagaiwi matundruk papole riasange salat sunnat qabliyah sibawa ba'diyah ibangungan imati rilalanna suruga pamasena pung Allah Ta'ala istana pole ulawagi ya ikude pagaga istanata okko bilawah ipasuku-suku ni papole yewe qabliyah sibawa ba'diyah insyaallah de nasala jancinna pung Allah Ta'ala de nasala jancinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matundru-tundru ki papole resange amalan-amalan sunnah ya kegani resange amalan sunnah malak na patu-patukan Nabi ta salatul jamaat sampajak bere jamaah kega memang baca Al-Quran bahkan engkau hati serampai termasuk kita lalai terhadap Al-Quran nareko telungeso deto mengaji si todo-todo hari pertama, hari kedua, hari ketiga telungeso nasa Nabi tak dena tomak mengaji de tomak baca Al-Quran yang enggak ki lalai opo Al-Quran jadi gimana na amalan-amalan sunnah narik ku ifa pulih pede macawi ki pulih di pungalata yang seperti ini semua orang bisa melakukannya denak kada matandri pasikolana denak kada pak kuliah pak dan sebagainya tergantung dari pribadi seseorang memaknai ajaran Islam yang intinya PDI boleh sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam PDI macawi patulunna fammasina pung Allah Ta'ala lori atan gangkanna nareko ipapole ni yewe segai egana dua talwe kewajiban sibawa sunnah-sunnah Nabi ta mancaji sabak nasabari naletewi papujinna pung Allah Ta'ala lori atan gangkanna makade pung Allah Ta'ala nareko pojini atakku
Pakitanna faring kalinganna faremaunna joka-jokana ila matana si mata lolongang apatiro apole ripungalata senantiasa terbimbing tuli angke papatujunna pungala ta'ala nareko angkatongan ni marappe lori pungala ta'ala aga pipi makalabihanna nasang inabita wa in sa'alani a'taituhu nareko angke marelo lori iya a'taituhu pasti uiringi wala in ista'adani la'uizannahu nareko melo alindrungi lori iya ujagay wiritu utolongi upasalama. Jadi upak paha to angke marappelo ri pungala ta'ala nasaba angke patulunna pungala ta'ala si mata macam marelawi iwerengi melo alindrungi yalituti boleh ri pungala ta'ala. Semua orang punya kesempatan yang sama. Denak kada wijanna falanu tidak seperti itu. Lisuki lori kisana pangluta sahabat Bilal bin Rabah. Yewe sahabat Bilal bin Rabah awalnya adalah budak, seorang budak yang dimerdekakan. Nasaba angke marappe lori nabita napak dufe perintana pungala ta'ala ania na cueri wi salompena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yewe sahabat Bilal bin Rabah yang tadinya dipandang sebelah mata bahkan di lalu nenerita memiliki kedudukan yang mulia aga sabakna nasaba angke marappe lori nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan nareku ibace kisana panguluta Bilal bin Rabah maka de angka amalanna Bilal bin Rabah nasabari matu natama rilalanna surga pamasena pungalata aga yaro maka de angke papole resenge salat sunnat wudu pure majenne masam paja sunnah iduan rakaat yenaro amalanna panguluta Bilal bin Rabah sehingga ia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk di antara sahabat yang dijanjikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam pole di panguluta sahabat melebihi Abi Hurairah Populeri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun sariye pamasena niya asalamakan. Qala maka dewi Nabi tah iza ahabballahu ta'ala al-abdah narikko mapujini pungala ta'ala lori atanna nada Jibril engkeniritu malaikat Jibril
napuade makkadai napalabangi innallaha ta'ala yuhibbu fulanan majapunna pungalla ta'ala yuhibbu fulanan napoji si fulan napoji lan wa uhibbuhu aga nasangi malaikat Jibril aga iya upujitoni koritu wa yuhibbuhu Jibrilu fayunadi fi ahli samai na inapa malaikat Jibril napa lebangi lori sininna penduduk na langit aga napa lebang malaikat Jibril innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu majapunna pungala ta'ala malad inafoji si fulan narimakwana naro pada apuji tokko lori si fulan wa yuhibbuhu ahlus samai gangkanna ripoji niritu poleri penduduk na langit thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi na inappa iyero torifojiri pungalla ta'ala itarimatoni rilebu ne yewe tanai muttafaqun alaihi yewe hadisa nasama turusi andre guruta Bukhari nanya Muslim asanganna korit. Jadi nare kumapoji ni pungalla ta'ala lori atanna angkani malaikat Jibrilu napalabangi innallaha ta'ala yuhibbu fulanan majapunna pungalla ta'ala napoji wilan gangkanna sininna penduduk na langit malaikat-malaikat na pungalla ta'ala angkatoni ritu mapuji lori alena narek ko malaikat na mapuji angkamofaga nilainna papujinna rupa tahu banyak kejadian ada orang yang tidak dikenal di bumi tetapi masyhur di langit. Narik kopak kita mata ulu irite si fulan misalnya irite bolana sangat sederhana irite atungang asasona sangat sederhana tapi napapole perintah ng Allah Ta'ala napapole sige igana sunna na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadi jaji de na masahoro de kagatong misangi alapiran na rilin nekya marisengangi ri malaikat na pungalla ta'ala aga sabana nasabaan kay malaikat Jibrilu mapalabangi makade si fulan ipoji ri pungalla ta'ala narimakana naro pada angkamana kumapuji lori alin orang yang seperti ini ia namatu enareko narafi pasukatna niga jampui nyawana kamanangi malaikat jampui nyawana angkai makberi birita madece la takhafu wa la tahzanu jangan takut jangan khawatir menghadapi kehidupan alam barzakh jangan takut menghadapi kehidupan akhirat makanja ni onrom kamanan ni amalak madecengit tajak bahkan angka risik di hadisa narampe nabitah
Laputtomate narekko hurani cemme, hurani walu, hurani sampajang. Yantara ni lori kuburu si tongat-tongan na iye tu laputtomate mak bicare lori to pak bulena aga na podangi makade qaddimuni appari-parrina mangina suroi mapari-parrina sabak ipitanni ripung Allah Ta'ala appalanna sampajak beri jama'na kamanan ni rumah tajang kamanan ni baca salawatna mat tajang kamanan ni pasidakana patulunna pak bantuna kamanan gangkana napuada makade qaddimuni benengin yang kelinga manang iru patawe yewe ay sadar manang itawe benengin yang kelinga manang pak bule tu matewe padahal lisumanang masam pajak kubur ayatu sinarekko to masalah borat to si makade kinro kamelu bawah ya ipitangi ripung Allah Ta'ala iya ro amalak majanat tajenging ngangkanna masilang maka dekin ro kak melong ba benengi neng kalinga manangi pangantara tumatewe yakin dan percaya pada lisumanang itawe pakanjaki sampajan yakin dan percaya nareko engka agagana tawe nala na palisumanang aga sabana na sabak malata imaraji pertanggungjawaban dari ulona pengalat jadi moho ito engke pakanjaki wipakasiwiana madappe lori pung Allah Ta'ala nasaba amala-amala madicinna gangkanna iri dari pung Allah Ta'ala nasaba patanga famase ripuji rituri pung Allah Ta'ala sehingga pung Allah Ta'ala nakuada makade man ada li waliyan nigi tau mewe sifubadi walikku nasab pung Allah Ta'ala faqada azantuhu bil harbi iya kunewa sifubadi aga kesimpulannya yewe bacata kesimpulannya mancaji motivasi lo pada rikemana untuk papolewi perintah pung Allah Ta'ala niniriwi papesangkana andrenge maceriwi salompena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikwe bate tak papole yewe perintana pung Allah Ta'ala nanya niniriwi papesangkana ipapole nasaba kebutuhan lo ridi bukan sekadar kewajiban. Nareko yang enggak nih kebutuhan, insya Allah maringamanang agageh ipegau. Yimitu nama rajing agageh ipegau nareko yang enggak kewajiban. Tapi nareko yang enggak kebutuhan, insya Allah maringang ipapuleh. Sampajangi maringang ipapuleh. Puasa maringang ipapuleh, sakke maringang ipapuleh, haji umrah maringang ipapuleh, nareko yang enggak sebagai kebutuhan. Nasaba idi maperluang ya ro agage untuk asalamakata rilino untuk
asale wangat tamati kebahagiaan tamati ri astori mundrinna pung Allah Ta'ala. Mudah-mudahan padang kamanang ini urip pung Allah Ta'ala aringanga watak kali acaninga ngati untuk si mata papulewi perintah pung Allah Ta'ala maniniriwi papisangkana andrengi maceriwi salompena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma sahiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiqi wassa'adah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.